può chi smote deri può rilasciate Gesù Krista urhakileu che siepen di rilasciata che ni mu non sedi pete zeliawe ni bubu chapie ugotsdi ugopetebu che penyofe rilasciata che ni mu che copie uvietsa che saprela che lietse tena Cedo nipu ker shoti haunu enoli kato senyo kire associate pastor nipu dese kajasdo mu Reverend Dr. Rokoville such bu nipu he mezasdo Metsa keze tsali po tsbie nipu tselena tsali ku krikinidi hidia die tsali kratanye Dr. Medongulie mu kenisanyo Emmanuel.
也白的，他是木也滚接拍手，也擦接手哟。Que todie que per no que luletio chelie bu que tolese que we presidio no video na kesie dikon bubu que tolese que sau presidio que chakets engineer work really que chesie dikon mo meli febo eli mapronyo rutsa que che so di share sa putiko seller view 아치도 프스케투 이사야 두 테메페 뱅우 구소쿠 소르누 게테프케죠 이사야 두 테메페 뱅우 구소쿠 소르누 게테프케죠 크로디코 제호바 기즈투 하우기누 테메페 텔라 게츠차 케비페 테헤포 츠스도 쿠베주 케웨 releketapie ketsehepo Temu pusho mupu keli kevi. Kube zurleta di podze mesaketa pie ketse hepo. Siropoe kijitu hauginu temie pette kewe keba umu seye pette mo lapie keza keya feu bie peshuato. Poe ketsachela kesiu mezulito. Chiche nipu Jehova pette ko Zeginu midze sovato. Mu kidze pettenunu potemiko tetau setato. Jehovah puswa ketala. Senye mie hakemhe puto. Hare hau uke penyo puzo. Ye po favor. Bubu he kelatu di. Hau ha he po pekevor Jehovah zo. Uko keze unileke. Mu po kella ke leonunu keze unileke. Mati mepe tata pununu kera Mati mepe tata pununu kera putsigi die chayu Jisu rilashe kata Siro sabat cita di zadu do ja therien here ti sotieki Magdala Maria mu Maria ke krife unye mekru mohotuovo Sitze saki ki se kemerietsam hai vota Siro nipu dilie mepo tigi nuchudi kachiu phu katua di sagi bata puo ngupie Ti kemela tui, mu puo feni krapie pekri tui, siro rakuko, umi chef pezodi ke shemie mhefa zata, deri tigi diliu tenunyeki, mi che hiche, a nye mi puo guwa kata, jisu fetua katsa siba, puo haki zemote, Kekrila mona puo puka setue rila shete vordi puo kazat so mehoche sidi rakrivo puo patha kelego ki puo ke shienunu rila shete mu puo nyeko moza rietuo galinu votaje mu nyeko sununu puo ngulietuo ho si seche hare a nyiki pusate ho Sala unye miche, mu unye nipye, mapuo tsedi tuo kanori, me kru che pradi, sekopie, pue patha keleko ki putuo tavota. Sitze disu unye ze kaselye dishe,
给维吾这里界，现在乌涅不给皮儿，不批别的不儿说的，虽然技术些乌涅基，涅米切一界，我啊现在个不，咖喱努我连努世界，乌个是努努安乌列丢后是的。给找此里头，第一个就这个是，给是罗白带白太白路是，某马白带个么，你不知道要个啥，也给开个么啥套也不知道吧。但是他说某咋不咋也白带别，咋不咋也是理解。但是他说白带个不给了是理解，给开个么啥套也不，天的说啥。ये को के पहले में न्यून्यो को पैते को लाते सोजा के साथ तो वो छुपे ये को छुके से न्यू जिसु क्रिस्ताबु ये को के जो के मुख को वाले पे भी पे दूसरी की नुष्य से पुजे पे क्रूस मुझी जा से ने के शे पे न्यूली हिला शे के दाते सोजा हो हा ये वो ये को लाते सोजा के साथ तो बुए न्यून्यो को di soza ho ha le peza mu ma to ke za go le peza di nse su tyo te ruben su tyo nza pu su tyo mun ru shu do di le ba ge le ha go ha pe te go ke su la ke te shi bin chi we ni pu che do mengu di ke le ke shu no ke le ke no te ja ga sa ka pe te go su per hi pe ko su ke lu su li che ke khe ga ma sa to hi pu हे को की के सुरो खस हे को बुफोरी को ती के वी हा हा सो के ला के थे जी बिन सिया रनी पु के पहले में के क्रा के चा के छे के छ के न छ दिवोर को ती हा हा नो के पे को दी के शो म तो सन रिवोर तो ले mo के दा थे में के क्रा बा वे नि पु no के चा के छि में हा को शिरी के छ के न छ दी vor le mo के ता को शिरी umeri ke krini di reverve se tu ke ta ko shiri o ke vo ke fe pete ko no o ba su ko no na o ko se ba di te ja ka sa nu ne ka sa be ke hu puri su ke lu su li che te me ke kra ko ti ho no ha ke hu ki ho no ha for le mo da so shiri u ki ti ki nu nu so shiri online no ke se ke per ko di ke sho ma to ha so ba ti ru ni pu no so ko su diri ja phi su ke lu su le o ke lori super hipe ko su ke lu su li che ke khie ga ma sa to hi pu ye ko nyu ko Sunday school no ke pe ko zu ke za ha ko ha ke lori ke te ji pin si ya uni she di Sunday school no vori ke pe ko le ke za ha ko ha ki ri te ja ker ker kha su che ma si ke vi kha sa ni pu no ko me zu men no no o ko cha tha be ke pelle no su le en kripri no su le mu hi ni ha ko ha bu ke pelle ke thomi su shir di ye ke hu kr ta su ke to te jar ka be ye ni ko ri su ke lu su che shiro u zri me ko u ye u di me ko ma si ke vi ngu ke le se di ye ni ha ko ha pe ta ke za Sunday school no ke be ta me ko gi shiri no ja phi su ke lu su le u ti u za ka sa ma si ke vi ngu le do zu le si di ye ni ko 차타크리 그 자하고 하기리 대작을 그 가서지디 예수스리 차이웨 이부시로 이거 뉴뉴하고 하 로디스딜러 모즈누가 바하고 하 이거 베테고리 그 타스미에 이거 저 개비우제 지소리 모델 그 점이 프레 이거 이거 타스가 보고는 이거 그 조리바비 이거 스스 디에세노 후지 솔리모다 게 저거는 해고 그 조리바베 해고 쓰스 뭐 어디 디소사게 메예 하키제디 이부노 해고 빼떼고 스퍼 히베고 사스지 예게 벨레게 후스게 메티 사스지 예게 후부 브리시디 예게 후스게 마사게 디 토세디 예게 후분 자푸노 툴레게 스메 스프레 후치디 해고 스스린 기차야웨 이부 해고 기차야 제도 뉴뉴 하주하 데보 레르 게르슈노 모즈노 바겔리 하고하 이부노 미푸보게자 스퍼 히베코스제
higo tejame ngudi lerite tejaga sabe higo tsuche shiro chido diesevo higo betsosu gedo ke tosejo shiri no putsuper hibe kus Pugi getefu kasa pole sungke sese ke vorko no sokosam hon teja kasa wadi pudi sosokosabu higo nu super hipe kulia higo ke pele higo kamera super nipa krakeli suliche Nke togar hidie prasa renulite nipo prakasami giri jasa shiro prakasatsukosabu hiemi puko keza ratsaka sakeli suchedi hiya sasarin kichaya ke huset saka tafashiri nipo no putsape kusa puchatasa pubu mado ke metununu ke ho ha chathabye nke shuti ho tsakri geli suchedi hiya sasarin kichaya we nipo shiro Mikrobo, miliu shiri, mikro shiri, salinu nzapusutio, udozove vorbe, nipuno hakohari sepekosa, uferi segazivisa, ubu getsali hakohatsuke siginu, tejaker kremuje, shiro, yegoke huburi, sali kezivi hakoha, renelia, pudies gorile pesusa, 하고 해고 저거 사kel이 스스치디 스스링기 차야we 이부 해고 제도 프로디스딜러 모즈노 바켈리 테리아노 탈라카소 셈도게 미슬리 게후치하부 kregelese 무시디 제도 맹무디 뉴뉴고 하추하되고 피누켈레 빼떼고 인기노 태자카사 노네가 사무제리 해갈라켈리 지슈 크리스타서 세디 차야we 아멘 Kus пехашемедиле не посиди поя анла кадишезо норитен кашеле почата Krista shemedi vozoto počata novozoto Boaze popenyo vota a pofegevoki muche Chata novo zodo Chata novo zodo Chata novo zodo A Krista shemedi vozodo Chata Digezinu vonu shiri arefenu shiri Akrus piedi poshemedzi
aquel obede bien Cristo, aquel creo que vos, por añe pomo que Dios, por chata novos odor. Chata novos odor, chata novos odor, a Christa shemedi vos odor, chata novos odor. Metse geze ketho die pergeto mati tutet me feteta kuso bununu mefe mati tute me feteta kuso bununu mefe 부츠기 자예고 지수 힐라시게다 르쿠고 기누 디엘리에 지수의 베타겔리고 뱅울라게스 시로 사bat 시다디 자두도 자테린히에 티소티기 magdalave Maria mu Maria ke krife unie me krume hodio vor po ngupie tike melatui mu po feni krapie bekritui deri tiki kediliu tenuniki michihije a nye mie po gua ketau jisu faket futu ketsa siba Sidi rekrivo poe petakeligo ki po ke shie nunu hila shede mu po nieko mhodzerieto galil no vodaje mu nieko sununu pongulieto ho sisaje hare a niki pusate ho Size Jisu unyeze ke sele dishe ke viu tsliche size unye po ki pure po pi biedi po rashoda Sirio unye chanu tulutsunu rukuko homie renanu vodi jevo ke jago ki mhatsaketa pette puwada Sidi she unye ugoki nyeko she pue petake lego to tevaze vordi Hiezeke zinu por gupietewe iliche. Sala uko rakako lilidi uko kipu ke sukim he tsada. Siro teze hao teke tsori judamye donu ke puvor zuzo.
Siro uko pungulitse uko poroshoda deri humie genudoda. Sla dovodi se yeni go pete tsbie petagelimie tslichi po munyo mugeme sarufu zanunu sko zlu kase di ugo bu ani go ki puke sko pete che zelike duola ugo petaslichi siro hare a poti tela get sorry niego zesi duzo dowe sida ni bubu jabie podi pragele gomho slietena che mapie ni bu zido di seke forgo gengule dado che do digon go chalie chisita
king uke le gola oko pette ke se she thale di ke che cha le chudo bala lirdi che ke pesi ke tsiti anoli ke ne he khonyo ke hunu ke tufabu puti selido Jesu Krista u ke phuma ko la shesidi rila sheke ta ozano ke ni sedi nyeko ke lucia we Jedo eno ke jaketo associate pastor mu Kresara Kropo Sadi Nagaland Legislators Christian Fellowship no ke tse tsali no zaputsde ke chanu uko varakra baje Kera ja sere ponye enoli menyose mu eno ke luhezo yese unye ke mesaki yatselie uke huzano ke nisedi unye pesisa ya nye vorbaro vapo nye pe jiri shetadi metsu pengusije Kya bade nye pe je bala lievi ke mesaki yatsuo ke ba mengul hunyo enoli krivotunyo mu eno tinyo krelie kire unye nyova mu kenisalie ketsaja theta theheshie bapuki nko ke hukinu unye ki yatselie mu BMC Convention Center no thehetsutoje zapu hauno voke pekro mu japie yasanye tsunudi ki krukitsa tino uke hu tsaprapete kiswe Temeje Fellowship Kresara Grotho Ketsa Jake Nyino Sededi Perigno Tuno Razatsaba Razamie Mimefe Teta Kepekroba Tiesa Kehulidi Vordatio Kechaki Uko Varakrasa Baje Kedidi Ye Separlite Peteri Nyapili Rivi Angami Mission Dilie Mu Manari Separba Pia kezame nyezame hodi tseliro video. Lievi ko krothoe lievi ra razatsu pie ukehu ketsla ukehu mu lievi ko ketsa jasoru sosa sodu kise bakeraki chu lievi ra no jiye mhatho tsatoje puti kemeye hauno krade tsaprago pastor dikon ko Fellowship chaplain ko Perigno tu hudo mu krotho ke seko executive bu chu ke pekronodi kiesje ke hu bagi zeketyo ko khise bathepfaki ke hu kinu voliro viketyo se pesisya u ke hu lesaki Kedi Baptist Higher Secondary School no khadu kerepo arts praketula admission forms ko kezasabade sala lesaki hauno pranake bamye lesaki tiunu khise bathefa no theheshie pakenyedi putie dono volesa moroke shoko mezale kivi lesakiu kitsano se kepesisya vorketu ja kechake huza ketsa jakere kenyenye NBCC ke chajao pe medi ke chati batyo
kecha ke huti thevatie bapengu. Vor ketu nipu zadu eno keja ketu belho associate pastor nipu zapu tsadio kecha tsabadi pette ko lavor nipu reshoje niko peje. Zapu kenyebu potisela lido choir senior C ko mu mele talipo Jesu fellowship nichugo krotho ugo nichugo krotho kerasa me fet nie nunu me fet feki ke perinyotuno dilekevi razatli di vorba mu ugo bu zaputiko sesedo.
searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Que pesi que se que me che do ni pu di se vor que sa se que do anoli que to senior associate pastor bu share pu ti se le do. Jésus Christa, où qu'elle a dit, cruz kinu shesedi que shepena wadi rila sheketa, rila que she que ni que lu que sesedi, jedo ni pu que shunu que crotho que ba pete ko que lu siawe, que penyo fe peje u ko bunu, peti que vi hai que champongula ledi, ipu u que kre korokra. U khake sa u khape supie pochedi potheja ko ngule vor kezla keze nipu die kerona tsasa ke vonu ke penyo fabu podio genu pete ko kruhiksa japie pete chake salasa kelie che tenne keza u ke chawe kizu ke pumanunu Zibui feketo tiunu, uke penyo fe kuzapo tiginu dilipo ke tsepie kijo gisasa. Nipo dilio bo vordi, niko michi heje, temie pete uni piketo dili ke vi ase niko ki vorje,
Tie David Ronanunu, Kella Keliu, Nipu Christas, Penyoli de Ho, Edipusha. Kella Kelie, Nyohau, who sure make a crowdcrafer, Derry, Temeke Crawe, Bongupie Uro, Bongupie Unimo, Bongu Merkets, Nyopocha, Temie, Bokrie, Borogut Tolitun He Catcher. Je voko, picha ke jamiko, mu tejo kepa tamiko to, bungum gerek tokocha. Uko to potepie me jenushawa, di cruzginu pogua. Podukriwa, di pochapie krukewa uko, ndunhe, uke laki liu Jesu Christa, jemu repie saliken jaketsa ginu nunu, cruz setsadi uke pumala shekesa uko, Jesu meje tsukoza ke pulie. Temenyo krukewa, jas sedu, uke penyo fakinu dili po lavor. Nipu dili uwe puketa, michi heje, po hakiz mode, deri po rilashete edipusha. Tiche ser voketaki, Jesu Christa penyo ke lieja, uke penyo fe. Dili ke viu adi pukesha, dili ke viu hawe vordi jedo cheketau. Uke laki liu Jesu Christa bu cruz ginu po jepe krupye ke pumar halie sidi ke shepe nawadi rila shekeli ginu. Ubu uke penyo faze ke zevili di ke chache ke ringu ke li hawe uke penyo faze havato pie uko chekesa. Kela ke liye dili ke vi ke towe. Panu Jesu Christa rilashe moda dio liro po ke penyori ukola pochaza. Korint me ko keriu kerpengunu Paul bupuketa. Panu Christa rilashe mo liro ye me patatu ke cheri ke me tuzo. Christa rilashe mo liro ye ke tije ke patamizo. Hanu rila ke shiu ba mo liro niko ke peleuri ke me tuzo mu rila ke shiu ba mo liro nye chiri nye ke pumanu tuzo mu po pele tu di shekata ko pe teri ke kanu vode edi nipu dianu ukipusha deri uke laki liu Jesu Christa rilete rishite Oni po Jehovah, niko mi cheheje, idi puke shahano, we uke tefu, ni zile vide. Ke krilamuna, ke lakelie, dieli ke vihau, tewe uko mingu chavo ketala. Po seuginu, ke shiu dukriwa, po esu telatsawadi, rilashe ketala. Ki jogi, mhake toto, mu mhake jato, chavo ketausa. Jesu Christa rila ke shie hauzo. Mhake to hawe kijono mhasi ke koto science zori science mhasi ke koto kozo shiri how haiketla hailete mahaketla pocha pola sokosa fose parle kenja su proof sasa le kenja more temye ke luzenu history nu zori Mhake puri, mhake to hao ke mhekatsa, ke kri puri basa lekenja. Ke kri lamuna, ha hawe, uke penyo fakinu var, ke penyo fatu tsasa, mu rila ke shiu ginu, jisue, kristau zo kecha, uke penyo fanyo ke tozo cha, tatu pie, giju, gieso wata kechla. Uko, Jesu Krista pie, guke wan he. Senyese ukoe pokrusu pikinu pokengadi no Kristau zoliro cruz ginu tokelije siliro heri pelele tio idi ukoe sikinu pokengata deri ukoe sikinu mona vodi pomekru mojununu no uke penye funyo zoliro mekru nunu toparlije siliro heri pelele tio idi ukoe vo Pome kru kichenunu poche taketse mese kode. Kekrila mona Jesu Christa po kijahno chto ke vorko pe te chtsiwadi me kru nunu
tua prada ke chala Johanne stiki tua sidi potua Jisu rila ke shesu ngut tu ke ko pie tu ke se Johan tu teme fonu su ngulie Jisu po rila sheta ke tua ha pulamu pulala tua so potua po shiji ko ki temienyo miebu po du kriwa tua Deri po jas senye rila sheta tua edi po shiji ko kiri su se pusazo siri uko he po siketsu po pupi tum hemu Kike mieto chi idi sula uko nume chaketse ripuringu zoma. Cheto meseha tenu miese Maria Magdala fa Jacob nyojo Maria mu Salome uko tierpie Jisu mo ke nesetu di mekrunu vorketsa tenu hako zori ke shemo po meredi vorketsa zo. Kusoku po mo ke nyenu Mary Magdala fa mekrunu vordi Mekru keya kechio rotu keta sungu sidi pue rekrita vo Jisu shejinye Simon Peter mu Johan unyiki mie mekru nunu ani pu tupete mie bu pomo rogulete po tupie kevora simote edi pusa hatiki ha juta meki jenu Mekru heledi keshe morogu kelie mori kesh mekrunu marogu ketsa ha uko donu mhakere po chatuya ketsa sesripu sala keshe mo jaketa hawe uko donu chket doketa viepozo mati tu temefe pengunu jevoko mo farisiko uko Jisu potio pupiketo a jasenye rilasheda to edi Pupiketo Jisu Diesu Rekralie. Sidi uko Jisu Kruke washe, Vordi Pilatki, Puasiketu Populie, Jasenye Rilasheta Tokets Pule, Mopo Shijiko to Vordi Pomo Roguledi, Puase, Risheta di Putota Levimo, Sala Zase Hakoha, Pomekru Feme Nyobaliketo, Ndia Kasache Edi uko Gezevordi Pilat Kicha. Pilate. So femenyole ke vide femenyobale idi pode khasa sala uko vodi Jisu mekrugi zasi vawa mo rekhumebu mekru febada Mary Magdala fa for Peter mo Johan unyeki pukesheki unyeri re krishile di take hozo Jisu mekrunu for Mo unyeri vodi Jisu mo mekrunu zamo keda ngulie. Dere unyeke for hanu mha ngukelie uke nipose. Jisu mo sunu zamo ta dere pomo pie pomo ke zekesa linan feko ke zungulie. Kusuku tenyu nu mo Jisu tseke ze fenyeyo linan feko kiki zamo di rezivo krizi keta ngulie si. English Bible NKJV nu liro fenye seyo ke krepye zawata idipu. Jisue po tseke ze fenyeyo ke krepye po mekrunu zawadi tuopada. Judamye joponu ukoe tehe pe soke tiki fenyeyo posa kasaya uko chedom hake tiki nepkin kasaya kaza sekemhidi fenyeyo posa kasaya mumye pue kipunu ledi kinyipu po pe sope visa po kresa macha menyo pe po tsaliro pue matsakeleshe po fenyeseyo kenye kezito ledi pe po kunubawa di todaya Dere manu kinyi puwe po pe sope visamoda po krekeza de kresamo pa chamenyo pe po tsasamoda liro po mhatsake leshe po fenyeseyo ke kremenyo le dipie po mizigi bawa di toda yasi mo ke kremenyo pe pakewa zasiwe a ki hanu ler salin ho ama ki puri ke tsa hao methasa ho no te hanu no Hakipuri angusaloteho idi pukesa zasiu pie pesisiyata uko zeshi ketsa pongulie Jisue hakipuri mekrunu ler salilho
ama kipuri ke phumau me thasa le ho ke she no angu sa le da ho jide idi ke she pen no wadi pwe me krunu nu to pra de pathake le nye vodi me krunu me kru me thusa ke ta ngu zori rila ke le chau si le mo zo lyo idi kusoku te funu su se pusa jisu rila she ke le za se pwe vodi poshi ko ze ke se ke cha kusoku ke te funu nu me fe se nu tupi ke tu ngulie pathake le kwa juda ko pridi vo ki khafdi ke hu ke ngu ke banu jisu vo ko dono thalie sidi pwe she nye ko ke viu chili je si u ko e sizori rila ke she chao si le mozo lu ke pu ke cha lu me fe dio nu jisu vo u ko dono thalie di nye ko ke viu chili je si sa ru u ko ke de thewa mu u ko e te mi po nguda di mi chepie ke me rie chata idipu johane pusadi sesye jisue po jenye mu po tieri pie uko kiesa sije uko ni pu ngu sadi uko ni pida si rila ke she jeunu ma uke ni topo kusoku me fe ke nyunu ngu ke lie po dia hako pu ke sesye hapie uko gisasa sidi ke me saru fu lilije sisadi ke jova ke lie zeubie uko kipusa uko ha le lasage jisue hapie uko gisasa si keriki thot te kenye kusuku te nyunu uke penyo fa jehova ki jogi nyo pese temie chlie di ke rites hapie pontan kinus di temie bu ke ritemie po chlie edipu sala shezeno teria tonozore uke penyo fa teso to temie chpie ke ritemie po chasa deri ke phumau vorde keriki to kenye kertenye no uke penyo fa temio ki no how chaka chenhe sheta pe tuzo to ho idi puke sasu zle di ke shesevo temie shetzetwa temie rofu pe shewa mu sheketa suwe penyo ke salapie ke rinro fupo sele mor shoto ke ta susa jisu kristar chepe utsa penyo ke sale ke ta ke riu ke jovalie di cheke me thole ke ta ke hathe sasu happy oko gisus di haule teme ke hupuri pelle ke lemie apelle ke lemie atho haidi nye ko chepe rile tyo ke chu thatu pie ukiesa uko sutedi the teme ke hupuri the ke chore teme ke hupuri jisu krista ke pelle nu for ke le ko we po pe le ke le nye po thyo po ke rithe su happy ngisasa happy agisasa sidi ugino uke penyo famio susa urofu chepe risa to de jisue ma ha chasa ke to po to pe junu pu bi to ke da johan ker die ker thenyu nu ha ke thoro fu ki jo po zeli ken jaketu zo suwe pungu ya mori po siria ke mola nye ko e po siba po nye ko zetyo mu nye ko nu to so to ke tsala idi jisue po to po zeu pie ugo kipudi rofusu tewe tsemu je tsfdi nye ko zetyo dere po tike do po she tseje ho tsema ho lewadi rofunu nu ledi nye ko melunu nye ko nu hudo tato idi po to po zeu pie pusa sala Paul bori puke tsa Corinth me ko keriu soru ger te funu siro nye ko moe uke penyo fakinu ngukelie mu nye nu keba ke me saro fe ro shoki wo ke tsa nye simo me mu nye ko ha nye to nye vie motazo deri uke penyo fe vie sala nye mo se di uke penyo fe che hulije idi o mo ha wo se jewe uke penyo fe ki uchde
uke penyo fe ledi ununu lude mo use poke masa rushoki poke batch kiu waketse nipu di hanu susuri uko kipuwe keriki tonu teminyo troketa sanye sanu satane hila ke she hato ha pekawa ketula te hichdi pom hato chse deda keche uko ngulie ke hila ke she ho pekawa ketula pwe adam nyorieto kainginu pom hato chse dekeda keriki to te diu nungulie se she nyo lu po she popodi ke thole ke we upetunu satane uge penyo fa jehova temego pekawa to suko penwa to di hapom hato sotorvo ke suko sungu sifodi ke thole ke sanu parte ke la ke leo jesu krista penyo le momata Jisu nyora nyosyo dukriwa ketula donni cheketse uko Jisu ke penyo tifo liro masukose ke puya Cruz kinu Jisu gukewan he satane kolete herketu chelete idi poni pithameje ke krila munna pue cruzu sheta kokelie zapuza ye po pakete pue su nguke mala Deri Jisu Christus sergino Satan matho penne pekalo zowa ke pumau peshewa ke sheu dukriwa sidi ke chache ke richau krpye teminyo tsasa Deri zuwe zikinu zidamo Satane makipuri Jisu rilashide zidemutza Keper hesapa kita idi haki puri pue kawa mozo. Deri Jisu Krista hila shekatala satanri jeri jewe pom hato tsus sesa kosamor shekeda. Tie jikiri tsus setsa kudi po kasamor gezakri kudi pom hatsa samor shekeda sunu parde. Pue Adam ginu uke penyo fa ke riteshu dat tewa di temye rofu pe sheka watoi sotoi thiri Krista ke pele meko ginu ke ri rofu su penna pie pokitsa sle dinu temye nyose poke di mi jenu vota ke tula ke zukri mucha setdi pom hato chto dewe uko ke zedi Jesu Krista hila sheketa holanu Tie chutogeta make tokropo musa ke lie suko mehosasne chapoze Jisu rilase ketala satane jeri Jisu ngum tortozo make choko lesonu parte tute pondo Jisu ze tigi koketa susungulie mo Jisu ze tigi koketa she tele motolio ketsunu poshijiko apostle ko petshepene keper heketse kekra zeke sepivo geda hake choko tutepengunu sungulie deri kepetchem hatho hawe satan jisungu meketsem hatho pue krista rofu ledi pokepele meko melunu kepele meko nunul huto geda pue su sipa kechla Kepele meko petshepene kechem hatho hawe satan jisungu metse Jisu petsheketse hatho kekrila mana kepele ko Jisu Krista pije ko chedi ludota kechla paketse ko tefe pengunu sole Jisu kepele meko petshetiodi damaska chano kozidi o kepenyo feze ke sekelie zeunu sole she anyepo no supogasi Ru nipu shepuki a Jisu no popechea ke jau idipusa Jisu potiopu keta kizu nieko ngun mo ya ngun kizu nieko ngun mo ne yaro ngun mo yaro nieko hausilije kizu nieko ngun mo keta somhaze po angun mo keta keta nieko silije kizu nieko ngun mo yaro Po nye ko ngum ke tsam hoze po angum de. Po nye ko ngum me tsake tse hoze po angum tse de idi jisue johan ker pengon do poto supu. Mo ki zoe nye ko ngum tse do ke kila mun ai ki zo no nye ko ke da krile da ke tsla idi pusa. Mo se tu idi teme ke hopori Jisu Krista zaula
keperie kemeje ya kajamie Krista zol lanu kemeje ketsuri beya fatalia kajamie we Jisu Krista zeti pomeje ko kezafatu ya kacha pitor keriu die keresenu susa puswe kidi kizu Jisu ngun modaga kidi Krista ke pele me kobo ke peche pena ke chako ha ze ke seto daga ke krila mona Jisu Krista chiere rito zo ke tla pue kizu petsuya kizu joko petsuya pue kizu ke puma mu su mengu ko pekawa do suko tella chawa do di kizu hanu for ke tla pue kizu petsu ke tla kizu e pungu metsia Timothy kenyu kere kenyu no pukecha ke thozo temi ke hupuri Krista Jesus e pochedi luna ya ke jako miebu po pe chazo to idi Krista se pochata ke to ko we ke pe chekere ze ke sezo to ke chepu pastor mi po die pu ya ke ja hosidi ke za ya ke ja po manu noe nke pele ke lunu ke meje ke cha ke pe resamoro ke sho mori ke meje ke menga ke cha ke pe che ke pena si ke che puri ze ke se ya modi ni to ya ro how le menyola suche no nke pele ke lunu ke pe resamoro ke sho ze ke se pe cha ke ta we no ki zu cruise di puri vo no no ta pe kra to ta ke chla le viwe I ke che popusa mo ukori tie ha ha no leshedi hakim he ke chen no utho ufake sas zewe hata kenyu Jesu Krista rila sheketala po die ko thieri ritiozo thiewe po ke pele me ko nu o melu no luto ketala po japu me ko po die di se japu cheke sko po tho po ro fake ko no po die su se di temie ke luche ke disa temie nuche ke mejisa temie chepe risa to de hake choko to te dionu Simon mo pitor unye ko ke temie zo mi hu mi ro mi zo deri unye nu to ke ta utho unye sem ha chto ke tala unye diewodi Krista diuse japu cheke shiki ke penyofa unye no ke to utho hasuno hake jatse di vapono no mi nye pengu tenu ke dikelie uko hake choko to te dieno susangulie mo hake mhegacha po ke pele me ko po japu me ko po missionary me ko po dio se japu cheke siki po po dio gino hachase ya ke jatwe tie po puto po ke pele me ko gino hacha thorto po dio se di temenyo racha thorto zo po matho suwe America me missionary me ko ginuri vor o ko tsoke la o ko ri thiewe dio gino radile kada japu me ko chedi thiewe o ko ri lutu de Diesu for uko tsodi uko risu ginu radikali me chekeli japu ko chatode musaki me de uko buri thewe unu to getau dio sedi ke krimi cheke dilasmor ke sho ke lusu so for de uko tsode we hachaseu Jesu Krista rilashida ke chala theory we po ke ku ngudozo hake choko to te seuno Peter mu Johan unye Pihyo me po cheke sroke siki teme ko unye ngupie ungo pida site unye she nye ko kidi he se he to ma cheke le pom hedi ye ngupie nye ko ngoyaga ha he to mole deri nye ko pome lewa di pote pie me jinu saka wa to chasa nye ko we ke rikasiya ke jau dukriwa de Deri uke penyo fe ke shen no po chepe rilete mo hewe so japu me kozo he so pele ke chla he no to ke tau Kristau tho he ginu ongo ma tho hau cheke sezo idi unyewe
onye nu to ke tao Jesu Christa ro fu to onye se de ma ke ja tsu to ke tsa su se de ja pu tsa sa mo se ke me de tie so shere po pelle ke le kon nu to de u se de ma ke ja tsu to zo po ke pelle me ko po pelle de po zan nu ma ke hu pori cha ke se ki Jesu Christa zan nu ke cha tsa ke se ki po o ke chao gi po to po me do ke ki se nu o ke cha tsa pi u tsu to zo ke krila mona o ko ke chao gi po ma to che ya ke jao we ri to ta ke chla mo tie ke zo zo shi ru ko ke cha gi no o ngo ma to ke kra che to ke cha so ko se ngu vo zo ji sue tie ze ki za no lu ke cha ti ki po o ngo ma to ke kra che ke sha temie dono o ngo ma to ke kra che ke so ko ke to le she no Jesu Christa je so ko se ngu li ya mo se tue di po tie po ke ko Jesu we tie o ngo ma to che to do zo o ko we o ke lu gi ma ke te kro ke tsu po che vo ke mo la po se o ngo ma to che sa mo da di we si di le da do ro we po le pe tsu to de we po ma to ko pori le pe sha le mo ke da su su la zo ke ke la mo na o ko to o ke lu ha ri me ho se ge ma ke kri ko khawa le o to ke lu ha yo ha ri me ho ke se ki Opo di sonye ha rimu mele du ya kaja ha hari o ngo torzo Johan tu te kere pono Lazare shekatala mie pori ungomo Dere jisue for di pocha perisa mo Lazar hito ketala no te mie perte ungo torda kecha uko susengulie mo se kemhedi uko bori tie hito kecha ungo o ke penyo fa ungo ma topoe o ko etie o ke ho ke to ko pe te me hosa si di la for di o to o ke lu ke me lu ha yo ha me hola ke siki ungo po to o se to ke tsala mo she we ma ki pore lu to le ken zo ke cha shi su sa ngulia mo o se to ya ke ja ungo su we o ke penyo fa Jehovah ru fu we Hacha Dieu, Jésus Christ hila shiketala, po ke pele kwe, ki jahonu ke tefu kiri, ke tefu rekraketsa, vi rekraketsa ke tefu po nguli di, sununu ludo de, ki jahonu ke tefu we. Hake shwa ke tsunu unu jakelie, deri Jésus Christ ginu ngugelie ke tefu we, ke tola, Tasami chemode, Jesu Christa japu chemenga mode, Christa zaula shemi cheri mode, ketefu hawe, vira kruzo ketefu, kijano ketefu we, ke jiu peralia kamo, ke zinu to yakaja ketefu. Dere Jesu Christa gitu nungu kelie suwe, rukrata kecha, uko susengulie. Uko Jesu Christa shijimi ko po shiji ko ke lunu me hosero temo hayo hagi ke to ke ko hagi rekrutor ko ke cha pu hule ke lo ke te fusi ke tsepo uko gitu ke da uko susa ngulie Christa zaula te fu tsidi uke lu khashwa ke da uko pu Christa melie me Christa japu ke chunu no uko khale ke jagdi miebu uche tsacha hakewa uko Jesu shiji me ko zenu susungulia Jesu shiji mati po japu ke tsalano japu ke chimo Christa melie me ke tsala utopia no ke diubu je chapie po dukriwa Jesu shiji Jacob Zebedinho Roman me chapahi ko po tsajewa po shiji Mark Egypt no miebu po kepe Kyrgyzstan su petas no po sheta kemoche su buta thadi po dukriwa Jesus shiju Andrew Greece no miebu tegiropie po sewa di po gua Philip Jesus shiju Christa japuche ketla Phrygia no miebu ke chepie po vawa di po tshewa Bartholomew, Mishot Neritza, Asiano Fordi, Miebute Giropie, Povakriwa. Thomas, Mishen Neritza, Indiano Fordi, Miebu Rangupie, Pogiwa.
Simon miebu mi bie po te kriwa Jesus shi jiu Juda Mesopotamia no je vokobu sidura bie po du kriwa Jesus shi jiu Peter Roman ne chapahi ko po pe chele ke vide po pe chawadi po chepe shu po pipe khadi po guwa Jesus shi jiu Johan Roman ne refanyo ko bunu po pe chepe na sewa sidi tiara chakera da pijadi po chepe tiara listenusa Dere ni po ke lasa di po Roman me jenu talie sidi po tase Patmos ke ki zer tsoko mo hayo hanu vorle sidi vorse no pesike se leso tusa di Patmos no to di sheda so zoko mo uko Stephen jengulia Krista melie mo ke tsla mo dile ke viu ja puche ke tsla me bo ke chepie po vakriwa Apostle Paul dile ke viu la ke die chalamu chalala zotha telano Roman me ke diu nerobu poche jewa hakope teri Jesus Christa ja puche ke tsla Jesus melie me ke tsla mo po ja po dile ke vi rila ke she dile ke viu ja puche ke tsla hakem hedi miebu ke merie ke chunu uko peche penadi uko dukri ke krila mona uko melunu to keta Kristawe ridode po ridode ke che uko su simu pele tu to keta la ke me je ke tsunuri khasem bidazo Siro apostol ko zokamo ke pele ke ri me ko missionary me ko Japan Jesus Christa Japu me kore hakem hedi miebu o ke pele la o petchepena o chiova o do krikewa o kosokos jesi for dile ke viu Japu chamo Christa melie me ketla teke zozo shiri thieri temie dile ke viu la no miebu o do kriwa kecha O ki ukrupe tetewa o mozono no o ki kru zo nyonyo do krikesa shiketse ze thieri uko sukosa uko zetso tordoso ki medi ke tefu kera krahai kesa ngule daga ke dipunye uko no happy uko no happy uko bunu ke me jahai ketso kori hele daga susa Poke pele miko melunu to keta Krista ruap futo uko chepe kwa uko cheke te fuse to keta lazo Keme jeke tsunuri popo die zetsota cruz seri hele ketau Jesu Krista Poto poke kosu pie temeke hupori popele mu Pokremeradi hudu yake jame ko chepe kwa Krohipie ubu ki jenu ke perheketa ke mejeketa hakopete hele ke vi cheseketa ke te fute jasu pie poke pele me ko pete ko ya chesewe noritie ke te fusungule tamomoga ari sungule tamomoga ke cha ukoritie ukotho uko ke chosege Krista me ko perhepetu ke cha hakoe uko getu tu forje Krista me perhepetsu pechapana haketsa hako uko gemi me lerje Jesu Krista meliewa ke moshe ndu khiwatyo nraka ko khawatyo nyonyo bole sikino vomotatyo mle thole chunu mbu forsa motatyo Jesu Krista meliewa ke moshe nki krubu keshetyo mo hakem heketsa haiketsa tipo uki fotaro Krista tumo ki juda kecha ke damor ke shotipo uki fodara tie Krista me ko uko udni pu Jesu Krista zaula tefu tithazomomoga ke hupo chri reri ani pu we sula tefu tithazomomoga tie ke krime ko uko ni pu uko master u khrilede koledi khilashede Slau ko tewe po zaula thasamor ke shono thatusle pola ke perhek mor ke shono ke perhevot soseje sushiku ke peshako potho me holedo potho oshezate ke bako me holedo suwe ukondu neu
ke krila mun u ko ni pu Jesu Christa ko le di risheta ke chala tie pe che pe na ke cha Christa mie pe ru pe rie pe chu hak ke cha hawe ke pe che ke pe na du kri ke cha ha ko ha re bi zo kam ha ko re bi zo mo de deri tie ki zo gi ke ni ko obo pori fu ze ta di hu ro che to ta le ke vi ko o che o mo te go ko o mi ke chi ke che vi ko mo hai ke che ko Satan do sho do ro ko pe te o ko ge tu tu vo je tie we o ko bu pe che pe na di tie zo ko de po ke pe se pe na ke nu vo mo ta ri tie ti no ke pe re ke za ho ko Pori ke kripo no Satan ne podo sho do ro so ko se di o ko ge tu tu vo je siri o ko we te fu thale ge tie ze ke ri me ko zo shiri o ko bu ke pe re se mo ke sho o ko to o ko ti no persecution ki ke tse po ze di ke pe re se mo ke sho ti po ze ke se shi o ko to o ko ti no o ko khasam bizo di ke pe re zo vo zo ke se tu Sotoi di tie tiu no Christa zaula ke perhela samor ke sho tiu we u ko tiu mu a tiu we tie Christa mie perhe petsu ke ze maki ke tsupo nu ga u ko so ko zedi ke perhe tha samor ke sho tiu we u ko tiu de we Hacha pengu mo thelau Jesu Christa rila she ke tala weri rile tyo Johan kerpo me fe pengu nu jiswe potoshe a rila ke shiu mo ke riuzo ke hupuri apele ke liu sheta zori rile zotyo si sheta zori rila le zotyo ke phuma me poche to tari pele ke leginu rile to ke phuma me poche di peño leri peño ke sapie ke pele nu peño ke sala ke liu ginu rile to ke phuma no she to dari Jesu Christa pele ke le ko ke ringula le to idi Jesu supu ke ri hawe o cho mo hayo ha she ke ta yinu pie u chu to iketse simode mori we kunye po tigi vo ke le yinu pie u chu to irimo deri hawe we po pele ke le bav dosunu no Jesu Christa po thwa po ke rite su pie o ro fu tsepe rile di o bu pelle le mu ke chache ke risu pie o vie tsle de sala Jesu po ke tsa Johan ker dio no po aki ja hono am ha to chto ke vo ko tsa jiwa di apo ki fota do ke tsa jeu no po thpo di kusuku ker te fu no a ja ke do yo po she ki jahan Jake doyo poshe ki jo angu motatua deri nye kowe angu to a rike to nye kore rito zoto ke tsala idi pusha pue rito ketala we tie ki jahno balo ke tsno po ke chache ke risu no we rito ta ke tsa jiswe puwe o ko bo thiewe ke pelle ugino ngu ke mo ke penyo fu Pelle, po me ratto fadi, po diogino luto. Deri po tipo forto. Teme ke hupuri, uke pelle su teze ke me tise takele mewe. Semewe, mozu, uke lake leo Jesu Christa ngudi. Poze ke sedi, poze di ke chachimu, ke chachin, ke rinu, luto ta ke tuo tiu forta tuo. Sanyesa, sheta like vi, jerita like vi, Zemo how lewadi haki puri shela salekel ho. Shela salekel ho su tsfle di ke chachemu ke chache uni pu ke dinunu ludo tatwa. Sonu sa ke sheba salel ho. Nu sho tekro ke cha hizayo puri ba salel ho. Ni pu Yesu so ko ki pu pe to de. Ke krilamuna o ke la ke liu Jesu Christa rile ta ke chla. Tie ke krimeko o ke penye fubu japie o pe te ko tsedi o ke riu japu chedi thuza zolege o nu to ke ta Christao anu ke to Christao hakemele ke tsu lubie chazu po japu cha o ke o mo ke to meko ki jum hazuno po japu chedi o ke riu japu chedi thuza zolege
konye po we ko ke lie zapuza yesu zedino ni po ke dino ke chachemu ke chache hu to ta ke to tisus o ko kim hai vorta zo to ke tsala ke penyo fa dio ko la po pe jewe ni po bo po dio genu japie pe te tsa sa ke lie tse你不的这个啦，我个associate pastor 被写为你不咋不咋也这个列车的呢？这条呢 Reverend Dr. Rukovile 啥子 pastor 不写的你不还能咋不支持的？A kesenyo ko Jesu Krista bu ke meje ke sununu ubu ke penyo faze ke zivila ke liye chlie jiu buginu diti diko ke sapo chke liye haunu ubu ke phuma ko va ke liye siro ke chache ke ri sheze ni ke liye hau rokratu le ke tula ni pu he hau khashate Nipu he hau ubu ke penyo fa ki tsatie mu timie ki tsatie ke dipu mili mor shoshi ke tse rakrali ke tuo ta ke shipu salam ha hau ke tsunu we u ka ke sapie u ke penyo fa tsidi po ke sho po diese ke tse ke pele mu rofa ki tsatie tu sashi ke tuo di tsi di kopo chumor sho Uki kru, jiu, uke krimi ko kete ke guse ke chaki kru puchuduo. Jiu uzo nyo tahita ropie, nipu ke krie mu budye zenu, sesher ke laki liye, chepeli ke duo, ke lenu, we ma hau jumorsho. Jesu Krista uke kilie, jiu buo temye pete, pusu tse sheka wala ke la le ke moko ze me hodi ke mi to ke luse ki je hodze takipu chile tuo me sa ke mo die to ke mo mi ke tha nuf nu ye mu se ke mi ke krigori te khese u ke la ke lie u ni pu Jesu Krista tse peja se tuo ma hau Jamorsho. Nipunu upete, sheze ziri prete. Sela ke krie, nguke meje se hunyeho krie ru. Hunyeho lacha, ke cheke ne mori nusho ke hupu nuri. Hunyeho varakra, jiu, hunyeho ke teje se nipu diese chebali tuo mahau Jamorsho. Renyo mene di uke joke muko jiu vajo vamuke wa ke pumako prawadi Krista ginu uke penyo feze di titi kokilia hau kakame sapye palituo muke meje mu ke kuo chali morsho Krista lavor uzli ke mochie Jean se chipu kirubi uke pele pie bali di puo ke hu teke rorie jiu po ja puche bali tuo puo ker kratsa hau tsutuo ugo puti dopo pete keze si zi di uke penyo feze kertse uke zo ke mu ke ker ke ditu ke takunu ni pubu uke zo vasa di uche ke masasa di puginu ngu ke meji ngu ke lise karakra he haunu nipu ze ke prokro ke tu peteri ushe petie ukaka sasa ke ze tipu chudu si zidi ke ze uke tatsu preduwe
que crie que me sanye pour abu Jehovah. Yeko que pour ma mi prewe. New Jésus Christ abu. Yeko pour soutse Calvary ginushie. Pour jepe cruse que chez nous rilachelie. Que te me que hupuri. Jésus Christ appelle que liubu. Nyo totsadi. Te lega chache nze di tu dakitu. No chakra ke sepi hiko ke tsalam pe jie. Hiko jie nipu jisu garkra he. Mizu nu vor ke tsati hazidi. Hiko chakama sasa. Hiko krakama sasa. Hiko tsi tsomoto ke taku ginu. Hiko ngume je lasadi. Puti hauzedi hiko bu. Hiko chaka sabye mojunun tsadi. Que Lucas sabo lulali kitu muke mejipie yeko tsusuchi jisula mpejiwe Calvary la mpejiwe jisubur hila shekilie sheze ke merepie yeko ketsela mpejiwe jisuzano abu Jehovah ki yemejimelo muchayawe amen je ugo yetomiko que se shirley que tali tumo Lain kinye selera keriano lera niko. se shiputi tsovor liete pue petaki likoze machutuo di kebalie sidi puo she ukoki a ke meje ke tamhuze nyekoze cheke voni hau ni na tro vorzo que krilamona anyeko kiputu shetuo uke penyo feke dinu su tsiti vorli ke mochie amakipuri nyekoze hau tsalali loketala sita se shipuo te hiu chipilie di ke teje kaselie dishe nyeko hau pilie di ke zakriliche ke krilamona anyeko kiputu shetuo uke penyo fe ke di vorli ke mochie ji yawinu anyokoze kubezu ho kesali loketala sise se shepo nyekradau chipilie sidi keteje kase jiusu bichilidi kapie ukotsdishe hauha nyekola kakese amozo nyeko arakratuleketula hau tsuchi sise sutui uko matsakelishe po tehiuri chipilie dishe tehi hauha nyekola nu pekrukese ajiu la titsidi kokilie ke sauzowe siri hare ateseketu jiri mizugi bazo siro teminyu reliwe pezeperie chutuodi herpie ketukemie chuzotuo deripuo teseketu temiuwe chilitia sita que cha tsilido que crie que me sanye pour apu Jehovah tetseteru zapuza yepete mviewe jisubu yoko pusutsedi Calvary ginu pujepe krukese utuo
不谋不出是kri木所的，卡别一个啦，给没些个是，别些个是，你给些努伊拉些个咧，给kri你不给自己为，给kri木给没些个啦，别些喂，一个你不天面他出头。一个那一个啦，这个是没些个人，而个自己做的事么的呀？那这把不到哈努，一个可以，一个可是，一个我没些事，你一个不，你不贴就是个嘿，米子好努，给别个个自己好努，一个看个差别，子，给贴些别子，那一个啦，也那个是个而个。一个这个牛逼，我真的吃的，在给别个给你吃起，你说啥呢？阿不就好忘记，也没什么老母吃呀喂，阿门。个个还好努，走路，为了个么个好努给别个里头，自己有啥给会开个方面，好努给别个里头，我个 Pastor Dickens 咪个嘛，咋玩个自己。你个别人这个业务目的，乌托乌呀，这不给你自己。Bieliro, nie banunu ke chatsabadi, ugo, ke zeke meta zu mukrido.
비키 후기께 사자 못 잡을누 그 바고 무쫄리 그모 호바로 니 비저리 이제 야스디 그 세워가 쫄리도 해
Punya kreda chipilie di uke penyo fe tsese di bichipie uko tsese. Hauha tigi nuke ker nya kreda uzo. Libye tselije. Hauha amozo. Sashe puo de hiuri chipilie di jasa di kapie uko tsese. De hi hauhari nya kolanu kruke par ajiu la di tsi di kokilie tezo ka sau zoe nye ko hau gripreje tsumu kili vide Bete keze metsaka satsili duwe. Digi gaba ke kriye ke masanya pu apu Jehova. Mpejiwe nzabuza puzaye mo tetete rufa kili utsuchi. Ke digom ho ke diu nyepu kom ho nyepu. Anyepu apu Jehova no hiko ke penyofa. Shite nuketu Pieri mu suduri tuzo ketu. Kachache shiri, kachache tuzoketu. Ke masanya pu apu Jehova. No ke penyufuzo shiri. Non tuo temye mevidi ki zunu luvor. Di temye ke puma chipye ngichilye. Ntuo hiko ke puma lanu hiko sunu. Ke me jisa jiresa. Miebu mpechipene. Di kalvari ginu she di rilashikilye. Ke anyepu apu Jehova temi ke hupuri mpele ke liye nyo to chikata ke tike vi ke kringu ke meja hakolam pe jiwe ke jisu hikola chikasha hikobu rukratuli ke to hikobu tejidi lutuli ke to hikobu puti petenu hiko ke sho konunu rim fe ke sali ke to hiko chika sapi mozunu chishibali mor ke sho no hikobunu Jisu kerkrahe nyepu miza haugi ke pekro ke tiki no hikola ke meje ke soko rakradi ke teje pian tsumu hiko chika sapi mozunu tsabazoli nu ke she hiko kipu ke she chedo nyenyo ko nyepu hiko ke zedi ke huche ke tse hiko kaka sapien tse no hiko chika sla chika sokola ke teje pian tsdi nresho mu ke teje pian tse yawe ke masanya pu apu Jehova ke vipfolanu hiko soroliete no hiko la ke me jike soko ginu hiko burliete no jipe krupie hiko ke puma krikama sagili ginu hiko bunyo nyo tochliete jodo ha nipu temi huminye upye mesi unusho tof kizu me jikolanu nipu lomejitu yi lerdi hiko nipu keze mizunu ke pekrokaba Ketsu huni liro no sokori chepe kusa ke lieche jiu siro hiko kepelenuri hiko krihi hiko chika tepupie hiko buji sulavor ke moche hiko kepele hau tezeste di lalu nzapuche di nyepu lak ke jipuche di mie vape je nzapuche zozoli ke to no ngu ke meje ke krupie nyonyo ko tsabazo ke lieche je Papete kolanu nyepu ke tejipian ya Jisula mpejiwe Jisu zana apu Jehovanki hemejemelo muchayawe Amen. Teka zali ku Chrisidi hidiapo tsibie nipu tselalina zali krata nipu she putisilido.
che liu me cru nu di se nu ja se pese wo unye pu me cru nu la siete wo mu me ko ki ko preliete che se u pen le di poriliete Gesù la weri sietari rilieto unye pu rilieto alleluia rilieto ugo Gesù me cru recute doce morzete doce poriliete me cru nulla siete come me pochi copreliete che se u belle di poriliete Gesù la weri sietari rilieto unye pu rilieto alleluia rilieto che se unye pudi che gogorice mie Gesù cruari la parte me nulla siete come me cochi copreliete che se u bene di poriliete Gesù la weri sietari rilieto unye pu rilieto alleluia rilieto Umesenu Japutsikese Bete Bejiwe Japu Bete Moginu Kepenyofa Zabu Zaye Tsilietene Ogo Pekanu Gezedi Meche Gecha Tsido Nipu Kuokilie Gelubie Uketsi Hala Nipu Tejies Mu Utho Ukake Salabie Nipu Tsikile Tipo Chike Sapozaye Tete Rufelekes Kemesato Kepenyofa Jehovah Beshile Nipu Babado Hanunu Higobu no ke shepen nalidi hila sheketa tejasubie Higo Vietsikete Anipu Higobu Tie no Dio Tsiges Apo Jehovah Pele to get Mebu Nipu get Hobo Shemezito get Sister Krake Salagelela Higo get his ship and to see away Apo Jehovah no higo me bobo get to create me jet torso di higo bu kaketano buketa me domodi anipu no higo me bobo get to get pumala shes shake serapi mo deri no anipu ke shepen na be higo to sidi shete kel hu ke bibo be higo to se tie kel hu nori higo bu ko gele kel hu be higo vietsle ke vi chakra be higo to get salam pe shile anipu Baba dohano anipu Jehovah Higo mahura nipu
过给了给路好努，那个路的西摩托达摩基西，给你好努，那个你不路做了摩托达摩基西，侬那好别那个别吃了多摩托达摩基西，啊不就好放那那个ze啦的，皮努拉沃斯的那个不你不，太家给比过来的，吃啦你不，这的你不，给白肉白比过沙拉里给比，那那个 cross 给了吃吃，这到那个ze巴的那个不给人说no你不。太将我给那个啦，给太些边只是呀喂。你不耶稣基督，基督给巴，我给没有，我给朋友夫给 crew， 我给没sarro夫 crotobu，你个白带在巴里去，阿门。